najbolji igrač u Lazarevcu. Din don, din don. A nemoj bre da snimaš mene konja, prekini to, znači ponovo, samo katana. Snimaj na deka. Razumiješ? Najbolji igrač u Lazarevcu. Ja ću kao da se zagovorim. Izlaziš na YouTube, bre. Razumiješ koji? 8-7. Ovo je moj tajnika. Izbaci ga da ga glasa. Na kure. Tebi čak. Pile, cijel svet će te vidi na čas. A ovo je njegov protivnik. To su komšije. A ovo je treći komšija. Ne znam se ko je grđi. Nemoj njih bre. Nisu oni ovdje. Oni nisu naši. Ira, deko kad budeš izašao na YouTube. Snimajmo ono iz Palovu mudo. Snimaj dole iz Palovu mudo. Gledaj ovo. Snimaj dole. Snimaj ga mudo. Zoomiraj mu mudu dole. Zoomiraj. Najbolji teniser u SL Lazarevo. A vi kako on kuca čajče. Sa 6 pobede. Opet si popali. Vidi si u šupu. Sad guvati. Sad kad se savija. To, guza! Jo, kako budu ga žigno, lajko, jo. Na trte se pitao još jedan put. To, zađi u pozadnje. Ajde malo ćelavušu glavu. To, Čelestona, zjozu ga zumiraj. To. Eto, sa čačka nosom. Sad ga zumiraj. Sad ga Eto to. To, sine. A dol kad to izbaciš, piši rezultat. Kako gubi. Piši, 25-1. Neka Šurko zagrli u kube, zamiraj njega. To komšu. Izađe na 400 megabajta.